buli maadi we gatandika kutoona eziraba singa kusanuka ng'abalimi n'abaayi. Wano abasinga n'abaayi b'ebisolo omuli embuzi n'ente, endiga n'ebisolo ebindi ebirya isubi, anti baba baidi nti essubi lirijja kwala baliise ente daibwe. Wazira abakugu mu nsonga z'okulima n'okwaya baviireyo baagabula era bawaga bwereere eri abalimi n'abaayi nti amaadi gana gatandise okudemba beegendereze galeme okosa ensolo zaibwe. Jacob Kazindula Noah ku faamu ye yagaanibwa wale mu tawuni kansa y'Ebuwenge mu disitulikiti y'Ebinda wetukaire era n'atukobaire amagezi gano ng'akoba nti amaadi ga mukisa eri abaayi aye basaana okugeegendereza. Nigatona ng'ensolo ddo dikaali ku itale nga dikaali eyo mu nsiko y'oba ng'odisibye. Oyinza okujja oditolayo nga edindi difuniemuko obugonvugonvu abandi bebakoba ati yefuniemuko omusuuda. Ono akoba ekireeta obuzibu n'agawuka ag'eriipa ku isubi olwo ente gakaavuula daalwala n'edindi daatuuka n'okufa. Pigana amaadi bwe gatoona go tigalembeka ku isubi wangulu aye gerembeka ku itaka wansi. Ate ekiweera tikyenda kumira ntubi, so obuwuka obwo busituka bweira ku isubi bwegema ku isubi amaadi gasobola okutambula wansi gabite gajja gakamiire meka biri bweirayo wansi ku itaka. Ono tumwefubyeku okumubuuza kugambe kugawuka akageriwe kiri nti abaayi abandi bakatandika yabitukobera. Edda kulya obuwulula kaba kaviire wansi kaira ku isubi wangulu. Ebisiisa baviire wansi beera ku isubi wangulu. N'obuwukawuka obw'endawulo bugeregere byonna ente eyoola bw'eba eri kulya eyoola nga buyoole yayoola yalya yamira pegano leita ya crashinga aibye emize biba bigiire nga biramu. Ti mu mbeera y'amaadi nga gatandise okudemba olina okwegendereza bw'era abandi bakubanga nti isubi etono erirwaza ente aye ono akyogerako atya. Liyinza okuleetamu ku element ey'okwidukana aye not so much ti kinene ino. Ekinene ekireeta okwidukana mu bisolo biwuka byebanga eririire mu isubi eryo lyeribanga liri ku nsiko eyo ng'amaadi gakola ki gatoona. Ebizibu ebindi mu kaseera kano ak'amaadi n'ensobi abaayi abandi bakola baleka ente daibwe wansi eyo mu kibali badireka wansi w'emiti amaadi gadikubira eyo. Kazindula Noah kyakoba nti kino kyona kisobola oviirako ente okulwala. Okay, tikikolwa kirungi weera abantu bakikozesa. Ebizibu bingi ebiyinza okuviiramu ekyo. Bayinza okuba nti bakwibiira ensolo yo aye ensolo yalya ebiwuuka. Mpegano weesanga nga buli luvannyuma lwa myezi oba ebiri oteekwa okudiwaaminga ente. Buti ente weddiba diviire ku isubi nga tidiririire biwuuka ku isubi weddisula walina okuwaawa yondo kubanga ekirwere ekitera okulwaza amabeere ag'ente ekizimbye ebigere nkani foot and mouth disease kyona kisinga kwegiriisiza mu mbeera eno ey'amaadi. Ente weddisula mu maadi gano agaliitoona gezaako okubona nga wabawa yondo kuba tikiddakoma ku foot and mouth disease oba obulwaire obw'endovu kidda kwira ni ku mata bwebanga ente yeekamwa amata kasita gatoonako ku wansi mu bukyafu mu maini gaforminga molds pegano omwo mwavaamu obuwuuka obulwaza ente mastitis ekibeere kyalwala. Tinna ekyo kyonka n'ente yeene erwala olw'okuweera omuuka ogw'obunaga. Wairenga embeera y'obwire wano mu Uganda ejawo ekyukakyuka ng'abaayi bangi buti tibaidikaire amaadi ge katonera mu n'akasana aye nga mu nteebereza enangu omwezi ogwokubiri n'omwezi ogwokusatu kaba kaire ka amaadi kutoona. Kale abalimi baba balina okwegendereza n'okwetegereza basobola obutafiirwa bintu byaibwe. Kansuubire nti olwaleero olina kyoyize bw'oire mukoba nti akaira kaakasana emimo giba mingi aye ate kyeraga lwatu nti amaadi we gatoona ate we munaaza embeera mugyamaliriza nga mufiirirwa. Ku lwakanomera embago n'enzawula ndi Mwesigwa, Baba TV Amakonde.